कुर्तोरी स्टार्ट जाता फ्रॉम सोसडो. सो सोसड्यार लागत थिंगसान फर्स्ट ऑफ ऑल सोसड्यार इश्यू इतलो बॅड जाला सद्याक. थिंगा आतां गार्बेजी प्रोसेस म्हणना गार्बेज हाडून डंप करता एवरीडे उजो बी पेट्टा थिंगा आनी दिस इज ए लायक अ टायम बॉम्ब. सो माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू सेटल दॅट इश्यू वन्स एंड फॉर ऑल. दुसरी गोष्ट आमगेली हिंगा अंडरग्राउंड केबलिंग ना आनी तुमी चोयला आसतले सगळे हे वायर्स ऑल अंडर द ट्रीज आनी एक पाट तर मातशें वार मारलो जाल्यार आमकां लायट रोखडी वयता. आनी सरावंडींग आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी सरावंडींग पण कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय थिंगा ऑलरेडी अंडरग्राउंड केबलिंग जाला. सो सेकंड स्टेप विल बी टू डू द अंडरग्राउंड केबलिंग इन कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. तिसरें म्हळ्यार आमगे वॉटर पायपलायन पळय हा इट इज 45 years ओल्ड आनी ती बस्ट जायत आसता. तुमी रोडार चोयल जाल्यार कट कडेन ते फोंडलो थिंग दिश्टी पडटा. So 45 years जाले this pipeline has not been replaced and it is of asbestos. So we are going to put this duct iron, but it's the latest technology and that process is already on. So in my 5 years term, the full pipeline of this Kuttari constituency pipeline will be changed. So that lockup 24/7 udo metta utka kaslo problems aina. Upgrade it to community health center and make some advanced life care facilities available for the people of Kuttari. That will be my step. And another most important step as far as creating employment opportunities for our youth. आमगेले लेप्रोसरी हॉस्पिटल पडल्यान हा थिंगा कसलो जाल्यार एक प्रोजेक्ट हाडपाचो एड्युकेशनल प्रोजेक्ट or might be health like a different type of a hospital which will also help in the health which will give health benefit also to the people of Kuttari.